Подожди. А, все. Начала снимать, все. Давай! Папка. Хватайся! За сетку хватай! Когда ты ехал, Юра трёсся. Я поняла. Вниз? Вон красный, видишь? Нет. Ну вон, лезет и... Ты вначале цепляй. Что, меня подстрекал, боится? Ой.
Меня уже комары сожрали. Там не кусают? Да. А то я об землю как снизко буду. Тебя приступу. На камни не упал, здесь уже. Желтую веревку скинь прямо. Вот так. Вот здесь надо было начать. На один карабин, да? На один и потом второй. Ну, один карабин. Да, да. Да, теперь отпусти-ка, на. И пройду назад. Все, налево и назад. Так, можно лететь. Можно так, и можно держать на карабин веревку. Как ты хочешь. И прыгать, нет, подожди. Прыгать сбоку. А, просто сбоку? Да. Вот так. Смотри, так. Ну давай, снимай. Оп. А куда? Ты вниз полетишь сюда. Потом держи сетку и пройду. Подожди, я тебя не могу... А, вот. Все, да. Ах! Svarbiausia įsikibti tinklą. Jeigu neišeisi, tu jos virvę pagausi, viršutinę tą baltą. Jei tada nebūtinai reikės kibti. Тинкло, леп, тинкло. Если бы первый раз, как папа, он бы выше был. Что, все? Запутался. Не, кстати, я думал, там снег. Да? Руки устали. Ой. Ноги путаются. Не вытащить. Ползи, ползи. Palauk, jei reikės šitą tinklą užlipti. Nu šitas nemalonu. Ой. А теперь на дерево держи. На дерево, вот так. Там спуститься и съехать, да, справа? Ой. За деревом ветка.
Ну и как? Непередаваемое ощущение, да? Это, наверное, сложнее, чем вот это. Raudonoji bus trikampiukai, bet biški sunkesni negu šitie. O juodoji? O taip pasidarė. Juodoji tai viskas vien tik ant fizinės jėgos. O bet čia bus jos. Ne, tokių nebus. Ai, bet gerai, einam į juodą. Įdėjau, man. Kaip ties? Tu palauk, pašai, aš kitos kurinios pasiduoti. Čia žiauresnės nesu, pašai. Отпусти канат, отпусти веревку, пройди назад. И когда полетишь, хватайся сразу за сетку. Можно руку так, и можно забиться на веревку. Так ты... И прыгай в бок. Не хватает кислорода. Смотри, вот так прыгай. Оп. Все. Ощущения незабываемые, да? А ты руки отпускал? И кричал Монтана. Ну? Ну, Монтана. Оп. Taip, vien tik užtara. Ir kai šokti, būtinai įsikirpki tinklą. Петь, как тебе? Нормально? Ой. Ой, комар. Ты там пристегнулся? Пиздуче, tokia nesąmonė. Sąmonė. Vien tik dėl šito svorio apsimoka visą trasą. Dėl šito? Jo, Kodėl? pamatyk. Tai yra į medį trenkiami vyras. Ne. Tikrai nėra? Ne, nėra. Nu yra galimybė, mes esam trenkę, bet tai mes ir šokom užsilipę dar aukščiau ant šakos. Jos skaudžiai trenkia? Ne, nelabai. Net nepavyks, nes tinklas pristabdo, o taip tai be šansų atitrenkia, kai nuo platformos šoki. Bet pirmą koją į priekį, ją geriau. Kojas laikai paprastai. Nu, blėt, man atrodo, parinuoja. Taigi, jeigu tu su kojom atsiskirsi tinklą, kaip tu jį įsikirsi? Aš sugebėsiu. Aš jį natų žapoju varysiu, vien tik rankom. Galima ir tai? Нет, на сетку хватай. Bet jeigu į tinklą jau nenorit lipti, tada nesikimbat ir trasą baigia čia. A dar bus tas nors įdomaus? Kopėtėlės kepas ir vienas sužimas, bet tai tas jausmas, kad tu pabaigi trasą. Tai čia geras jausmas pabaigt trasą. Nu jo, negu būt nepabaigus. Vaizdu labai puikiai jautiesi einamas tą trasą ir trasą baiginėjas. Kiek yra dar trasų? Kokias perėjo? Mėlyna ir šitą. Dar yra žalia, raudona ir juoda.
Kuri baisiausia? Juoda. O ten kas yra? Viskas, sakau, vien tik ant rankų ir ant kojų darbai, vien tik Bet nėra fizinė va tokių jėga. nesąmonių, jokių. Ne, jokių šokinėjimų nieko, yra tik žiedai, nėra kur padėti kojų, vien tik rankom per žiedus. Bet ten ir ant kojų tokių yra daug, kur vien tik su kojom reikia įtikėti. Panašiai ten per lyną, irgi O ten bus tokių lynas, leistų virvės. tokių? Ne, O ilga? nėra labai ilgas, 127 metrai. Bet ten irgi bus kopėtėlis. Jo. Bet ten užlipti trasą ir paskui nulipti. Raudona daug čiužinėjimo, ne? Taip, Daug čia žinėtų duona? 5 čiuožimai. O tokių kapitėlių visokių. Nėra. Tai kokius einam? O juoda? Ta juoda, čia ant rankų ta juoda eita, ne? Jo, nu bent didelės jėgos. Tačiau,